Ukukhulu ukuthi sangena endlini yakho futhi sangena efonini yakho sakhuluma efonini yakho kusho mina ngo-Ashu mfowakho uzwayo ngeke ngizisho ibongo zami ngoba inenhlamba khona makhola mhlawumbe uyakholwa nje ngeke ngizisho ibongo zami ngoba inenhlamba kodwa khona mina ngumfo kaManuka la icome khona ethi zishile kanti ihambe nawo ukuthi yini ezishile uyazi-ke nawe ukuthi insoli mfethu ngithembe niyaphila bafethu ngicela nisubscribe lapho kwi-Ashu TV bafethu indaba engithola zona niyazi bafethu ngithola indaba ezithanda ku-Facebook nelokhu ey'vela ku-Facebook engithatha ey'ndaweni ey'fanele angiqamba amanga ngikususele kumina angifuni ukuqamba amanga futhi ngoba ngiyakholwa mina ngobhuti kaJesu ayibo nakhe bafethu uKaundaaa ngoba sazi ukuthi shiwe iqhawe Mampitsha athi uvakashele umndeni wakaMampitsha ehamba nothizozo nabanye abaningi eyovela khona bakwethu ngoba siyazi bafethu kubalulekile ukuvela kubantu abasemanzini kuyobaduduza ngoba bona bamathika shuthi bebaduduza ngempela hayi bafethu hey rest in peace bisho.